reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video kuri subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho. Ni inkuru nziza rero ku munyarwenya Arthur Nkusi ndetse na Miss Mutoni Fiona. Nibyo rero tugiye kugarukaho tubabwire byinshi ku bijyanye n'ubukwe bwe bagiye gukora kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2021. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, dore ko rero ari n'ubukwe bagize ibanga ndetse akaba ari n'ubukwe buje butunguye abantu benshi, dore ko bitigeze bimenyekana na rimwe ko abangaba bafite ubukwe muri iyi minsi. Nibyo rero tugiye kuza tubabwira mu buryo burambuye, ngo usabe rero ukore subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye kugira ngo gahunda zose z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda akomeze kugenda akugeraho. Umunyarwenya rero ukomeye akaba n'umunyamakuru uri mu bakunzwe mu Rwanda, Nkusi Arthur na Miss Mutoni Fiona bari kwitegura ubukwe bagiye gukorera mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ubukwe rero buraba kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2021, buberero mu ntara y'Uburengerazuba ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ku cyumba cyangwa se ku mucanga wahitwa Rachel Kivu Lodge Hotel. Akaba rero ariho ubu bukwe bugiye kubera. Amakuru rero tugeraho yizewe yamenyekanye nuko rero ubu bukwe buri gutegurwa mu ibanga rikomeye, ndetse abantu bake rero batumiwe bakazahagurukana n'abageni mu mujyi wa Kigali. Bahawe rero amabwiriza yo kutazamena ibanga, ntawemerewe rero gutanga amakuru, gusakaza amafoto n'amashusho y'ibi birori. Ibanga rero mu bukwe bwa Arthur Nkusi na Miss Mutoni Fiona ntabwo rero ari rishya, kuko rero kuwa gatatu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2021 basezeranye imbere y'amategeko muri umwe mu murenge uri mu mujyi wa Kigali, ariko ibintu byabaye ibanga. Uyu muhango rero gusezerana imbere y'amategeko nawo wagizwe ibanga rikomeye, ndetse n'amafoto n'amashusho yafashwe n'ababa bashyigikiye. Nta numwe rero wari ufite amabwiriza cyangwa se wari wemerewe ko yasakaza amafoto cyangwa amashusho yabo hanze y'ubu bukwe. Uretse aba rero bari batumiwe muri uyu muhango, nabo rero bari basabwe kudafata amafoto cyangwa amashusho ngo bayasakaze ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo rero ubukwe bwabo cyangwa se ibijyanye na gahunda zabo zikomeze kugenda zibibanga. Muri Mutarama rero uyu mwaka nibwo umunyamakuru Nkusi Arthur yemeye ko rero akundana n'umukobwa ukora kuri CBS African TV witwa Mutoni Fiona Naringwa, wabaye rero igisonga cya gatatu cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015, akaba rero n'igisonga cya mbere cya Miss Africa Club 2017. Urukundo rw'aba bombi rero rumaze igihe, nubwo rero bari baragerageje kurugira ibanga rikomeye, ariko rero byaje kugenda bimenyekana. Ku munsi rero w'abakundana wizihijwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2018, Arthur Nkusi rero yaratunguranye agaragaza ko afite umukobwa bakundana. Ibintu rero yarakoze ku nshuro ye ya mbere, yashyize rero ifoto ku rubuga rwa Instagram ari kumwe n'umukobwa ariko itagaragaraza neza isura ye, arangije ashyiraho amagambo y'urukundo. Nubwo ifoto rero yari yijimye cyane ku buryo itagaragaza neza isura y'uyu mukobwa, hari abari bamaze rero gutahura ko uyu ari Miss Mutoni Fiona Naringwa. Abari basanzwe rero bivugwa ko uyu mukobwa bari mu rukundo, ndetse ni nabwo rero abantu benshi batangiye kugenda bamenya ko abangaba bashobora kuba bafite ibanga rikomeye rijyanye n'uko bakundana. Rero nkwibutse ko hashize amasaha make Miss Mutoni Fiona ashyize kuri konti ya Instagram ahashyirwa ubutumwa bumara umunsi umwe, amashusho ari ku mazi yambaye utwenda tw'umweru two ku mazi, ndetse agerageza no gufata amashusho y'amazi byerekana ko ari amazi cyangwa se ari ku kiyaga cya Kivu, ndetse arangije ashyiraho rero n'andi mafoto agaragaza umucanga. Amakuru rero ava mu nshuti za hafi z'uyu munyamakuru Nkusi Arthur aravuga ko rero uyu munyamakuru amaze igihe ari mu kiruhuko, dore ko n'ikiganiro cy'umunsi cy'umutumirwa aho yari yatumiye Mr Kagame atigeze akigaragaramo, ndetse biravugwa ko rero amaze igihe ari mu myiteguro y'ubukwe
amakuru aravuga ko rero ubu bukwe buri bube kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 akaba rero ari bw'ubu bukwe buri bube nyuma rero y'igihe kinini byari byaramaze bigenda bivugwa ko aba bombi yaba Nkusi Arthur ndetse na Mutoni Fiona bari mu rukundo ku itariki rero ya 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 nibwo rero Nkusi yavuze ko cyangwa se yavugiye kuri radio asanzwe akoraho mu kiganiro cya mu gitondo ubwo rero mugenzi we Sandrine Sheja Butera yaramubazaga ikibazo nk'umusitari w'umunsi ku munsi we w'amavuko aho rero yamubajije ibijyanye n'urukundo maze ashyira hanze ukuri kose hashize rero imyaka myinshi bivugwa ko Nkusi Arthur n'umunyarwenya cyangwa se uyu munyarwenya akundana n'umukobwa w'umunyamakuru Fiona Mutoni Naringwa witabiriye amarushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubu rero akaba ari n'umunyamakuru ariko aba bombi rero barakundanye ndetse babigira ibanga atarero yakunze kugenda bazwa kenshi bijyanye n'urukundo ariko akagenda bigendera kure ndetse rero yavuze ko icyo gihe bamaze imyaka igera kuri 3 bakundana nubwo rero aba bombi rero batigeze bemeza ko bakundana abari bamaze igihe bagaragaza ko bafitanye umubano wihariye hagati yabo dore ko rero barakorana bagiye banakorana rero mu myiteguro ya Arthur Nation itegura ibitaramo by'urwenya n'ibindi bitandukanye mu gusubiza rero avuga iby'urukundo rwe na Fiona atarero yagize ati maze imyaka 16 nkundana na Fiona ubu niyemeje kubivuga mu ruhame kuko mbona nta wundi mukobwa wampundukira mu buzima ku ruhande rero rwa Fiona Mutoni wagiye rero mu marushanwa ya Miss Rwanda akavamo rero ari igisonga cya kabiri akaza kujya no muri Miss Africa Club ahagarariye icyo gihe rero yarahagarariye u Rwanda akaza rero kuba igisonga cya mbere we yavugaga rero ko afite umusore bakundana ariko ntavuge uwo ari we gusa icyo gihe rero yavugaga ko uwo musore ntaho ahuriye n'imyidagaduro muri 2018 rero ku munsi w'abakundana Nkusi nk'uko twabibabwiye yari yashyize ifoto ye kuri Instagram ye ariko atagaragara neza icyo gihe rero isura y'uwo mukobwa ntabwo yagaragaraga neza gusa rero benshi icyo gihe batangiye kugenda bavuga ko uyu ari Miss Mutoni Fiona kuri ubu ngubu rero bagiye gukorana ubukwe kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 turakomeza rero tubakurikiranire byinshi kuri iyi nkuru ngo sabukore subscribe maze utaza gucikwa n'inkuru yindi turi buze kubakorera ivuga birambuye kuri ubu bukwe bugiye kubera hariya mu karere ka Rutsiro ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku mucanga akaba rero ari ubukwe bwagize ibanga ariko murabizi nitwe bambere tugerageza kubashakira amakuru abari kugenda avugwa mu myidagaduro tukayabagezaho rero turi buze kubagezaho amafoto ndetse n'amashusho y'ubu bukwe ku buryo burambuye gerageza rero ukore subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'aya mashusho y'ubu bukwe tugiye kuza kubagezaho dore ko nubwo rero hari ubukwe bwagizwe ibanga turagerageza tubagezeho uburyo buno bukwe buri buze kuba bwabaye mu buryo burambuye amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane.